Allah dali walaw rahimnahum harami yurmano ɓe yimɓe maɗa Muhammadu Quraysiyankoɓe heferaɓe Makka wa kasafna min hunci min ittima bihim kala koni koye maɓɓe min durrin immorde e lorraji e sattendeji lalajjuɓe deppita tono ɓe duuma tono firtokoyanima nder bewre maɓɓe ne yamahuna hara koɓe wewuɓe koɓe hamɗuɓe walla gada hasannahum gomɗi men nangiriɓe bil adabi latta ɗen famastakano ɓe laatanoki ɓe yankinanoki li rabbim joomi maɓɓe wa ma yatadarrauna ɓe hoykinanoki ɓe yankinanoki Allah ɓe respectanomo hatta e dafatama ha ɓamen udditi alayhim e dow maɓɓe baban dambugal noon joni da adabin jomiragal lette shadidin tiɗuɗe saabu koɓe jaɓali yankinade kon idahum tayyo kamɓe fihi e yaltugol e lette ɗen bilisuna koɓe tagiɓe hande kadi o walladi kanko Allah no inchallah kum tagan ɗo noppi wal absar e guite wal afidata e ɓerɗe qalilan fanɗi ma tashkuruna ko on ɗon yettude nemaji Allah ɗin seede o Allah subahanahu wa taala okkorima guite ayi e goɗɗo no okkore ɗo liine tiwal ko waɗa ɗen weltanoɗamo ha ɓuuri ko weltaniɗa Allah okkorɗoma guite ɗen kon tawi le hiiro a weeru sa yi a okkorama liineti amar guite sa yi a okkorama paɗe amar peppe sa yi a okkorama kufune amar hoore ka hippoɗa donc en kondanaka en haɗaka weltagol jarna wonɓe waɗande ɓe moƴƴereji kono taw haɗa ko weltantoɗen Allah ko jarnenmo hino ɗuuɗi ɓuuri ɗum ko ɗum woni ko torondirɗen o walla de kanko Allah no garakum remuɗo on taguɗo on fil ardi ka leydi wa ilayhi ko faade ka makko tuhsharun woni ko mooɓa ɗon woni ko mooɓoyte ɗon o walla de kanko Allah no yuhimo no wurno e miitimo wara walaw kanko ɗon ihtilafu leyli luutinirgol jemma wonna haare ñallal ngal afala taqiluna en haqqilta bal koni qaaluɓe wi to misla magal al awwaluna sifa ko adi tiɓɓen wooli kon qaaluɓe inni ayda mitina a yoosi men maayi wa kunna min laatɓe turaban bumbulaydi wa isaman e ƴiye aynano mene la mabusuna ko min immintinteɓe lagad woydana gonɗi men fodama nahano menen wa abawna e babiraɓe amen ɓen haaga ɗum ɗo min kabilu ko adi neeɓi men neɓama fodede ɗum e junngo ne laaɓe in haaga ɗo wonal illa asatirul awwalina sowona tendi yimɓe aranɓe saabu ila men fuɗɗa fodede ɗum ha hande waɗali ha hande mayɗo artali ko fenade ɓe wi ɗum kamɓe ɓol haalanɓe landiɓe limanil ardu kombo wodani leydi ndi wa man fiha ɓen wonɓe nder leydi ndi in kuntum so laatke taalamuno e ɗon andi sa yaquluna lillah araɓe inna ko Allah jeeyi ɗum ɓol wiɓe afala tadakkaruna awa on wajirotako ɓol landoɓe man rabbu samawati kombo jeeyi kammuli ɗin asabi jeeɗiɗi wa rabbul arshil azim jeeyi arsi tedduki kin sa yaquluna lillahi araɓe inna ko Allah jeeyi ɗi ɓol wiɓe afala tattaquna awa on hulata Allah ɓol landoɓe man mbi yadihi malakutu kulli shay'in komboni ka junngomum laamagol kala hunde wawa kanko yujiru himo walla himo faabo wala yujaru alayhi o faabetake o walletake saabu hunde kanko ala ko ronkata ko mbo woni on in kuntum so laatke taalamuna e ɗon andi sa yaquluna araɓe inna lillahi ɗum ɗon kadi dow ko Allah wodani ɓol wiɓe fa anna tusharuna kono onon bilɗira ɗon pottina ɗon e faamugol gonga kam ɓalis koni ataynahum men okkoriɓe woni men addaniɓe bil haqqi gonga kan waynahum kono kamɓe la kadibuna wallahi ɓe fenni mattakadallah Allah jogitaki min waladen immorde ɓiɗɗo wiide Allah no mari ɓiɗɗo o fenayi wa ma kana laataki kadi ma hundude Allah min ilahin immorde reweteɗo go si tawi no reweteɗo go no wodi harana Allah idan on tuma la dahaba jaɓitayno bulo kayno jogotono kullu ilahin kala reweteɗo ɓe ma halaqa ko o tagi kon hara waccali ɗum ɗon rewa goɗɗum go ka kono ha hande nanali puɗodira ka kammu ma ka leydi komin tagi ɗum ɗo komin jeeyi ɗum ɗo en nanali ɗum e kadi wala ala ɗaɓɓayno foolugol baadum yoga e majji ala baadum e doyoga kamɓe Allah ɓen goɗɗo etoto no nde wonata supérieur e hoore hedditiɓe kono ha hande nanali gref en nanali girde ka kammu holli ko goto woni toon siko ɓe ɗiɗo koɓe weldu o koɓe weldi ñande goo muskila yanayno hakkude maɓɓe ɓe poɗodirayno gokkum subhanallahi laaɓal wonani Allah amma yasifuna ko ɓen sifade alimil ghaybi kanko ne anndo ko wirni wa shahadati e kene fata ala Allah tawi amma shirkuna e koko ɓen mo shirkande ɓol wi rabbi joni imma turiyanni amma sa hollayno lan ko ma yu aduna koko ɓe foda iɗo humpa ɗum Allah da rabbi joni fala tajalni wata wattidan fil qawmi zalimina yimɓe toñoɓɓe Allah jaaɓi wa inna minen Muhammad ala no wiyaka e hollugol mo mana yiɗum komin foti ɓe kon la gadiruna meɗen wawi kono na ɗum men faala iɗi faa meɗen faala ya duñiri ya yottor billati nden hunde hiya ahsanu kawde ko kayre ɓuuri moƴƴude a sayi ata bone o mana yottor koɓe waɗuma ko muññagol e yaafagol e yoɓitorgol moƴƴere nahno alamu ko menen ɓuuri andude bima yasifuna ko ɓen sifade kon ko ɓol wi rabbi joni audu bika min mawlurima min hamazati chayatini immorde humƴale cheytan uji ɗin wa audu bika min mawlurima rabbi joni an yahduruni mbeɗi tawnatalan ko ɗum woni e nder yiite jahannamayo ngel mawlurima ɗum Allah subhanahu wa taala hatta ida jaa haati ari adamul mawtu mayde nden ari tawi goɗɗo e maɓɓe kala wiya noon joni rabbi joni irjiuni ruttelan ka aduna
laallu naga samin si o ruttiɗan amalu salihan mi golloya golle moƴƴe fima taraktu en ɗe mi accuno mi gollali kalla ɗum wawata wonde ɗum ɗo o aya ɗo ko nafata ko wajorta ɗum musidɓe julɓe ko enen tigi ɓe wonɓe jentade o tafsir ma enen tigiri wonɓe tafsirude ɓen enen hunde lawanaki en hittinen jaka kala gollal moƴƴal ngal ronkuɗen gollude ma kala bonnere nde accuɗen en bonnale si malakal mawto ari en torotomo yo sulhinan en ha janggo hara en accima en waɗi tawi noon Allah daali awa kalla si woni ha yetti ɗon ko suppirme haray wawata wonde he si lajal ngal ari on tigui nettinantake wona woniri kadi on tigui adintinantake ɓay noon enen fewndo ɗo lawaki kala gollal moƴƴal ngal en waɗali fewndo ɗo lawaki yo en waɗu hittinen haray noon nini siko jemma won en anda si en weetay si ɗen weeti en anda si en niɓɓay koyen hittuno hara en sataki haray natali e haamugol waɗugol moƴƴere nden haa ko arata somi hajjoya haa ko arata somi tuuba haa ko arata somi waɗa ɗum ɗo tawen haamu koyen andade sintata Allah jaabo innano ngol konngol ɓuri kalimatu ko konngol huwa kanko gaylu ha woolay ngol tu wawata on wami warahim hino immorde e ɓaawa maɓɓe ka ɓe iwri toon ka aduna toon wattama barsakun heedode ɓe wawata yiltitade toon ila yawmi ubathun aduna ha ñande dalngal dawi fa ida nufika si wuttama fi suuri ka ala duru fala ansaba baynahum dande ala hakkude maɓɓe yawma idin nde ñande wala tasaluna ɓe landodirta he oɗa ko yumma gota ma oɗa ko jatigui jam si wona enɗan nelaɗo ɗum ala ɗum nde ñande enɗan ɗan fof ko pay so wona ɗan ɗon faman saglat mawasinuhu kala mo pesanɗe makko moƴƴe ɗen teddi fa ulayka ray ɓen no humul muflihuna ko ɓe woni malaɓe ɓen faman haffat kala mo hayfi mawasinu pesanɗe makko moƴƴere nden fa ulayka alladina haray ko ɓe woni ɓen hasiru anfusahum pirduɓe wonkiji mum ɗi wandi goɗɗo no fi jahannama ka nder yite jahannam khaliduna ko nder to woni ko ɓe luttotara ɓe perdi wonkiji maɓɓe ɗin wandi goɗɗo no perde jawdi makko ndin o hettandi goɗɗo no perde laamu o hettango en yii kaɗum fof waɗi perdi wonkikin haara o perdi talfahu ñoray wujuhahum gueece maɓɓe ɗen annaru yiite ngen ɗon andi koye nde tuma nge ñorata guice maɓɓe ɗen ko tuma ɓe hayninge hara ɓe hayninge tun ɓe fokkitamana ɓeede magge ha ɓe haynike ka ɓe natata ɗon nguledi magge on ka won toon ko ɗon ñortata kala tew e guril kon kon e gueece maɓɓe pattaliɓa e kon ɗon sikku ɗon si ɓe naati nder toon wahum kamɓe fiya nder toon kaali huno haray ɓe simmini ha yoori Allah daala alam takun e laatake ayati aya janɗen totollah hari hino jangueten aleykum e dow mawɗon fa kuntum laati ɗon mbiha majjatu kaddibuna hiɗon fenna ɓeynna ko non woniri qala ɓenna rabbana joomi amen ko non woniri ko waɗi ɗum galabat fooli alayna e dow amen shikwatuna sagara amen on gurdam komin wuuri juutude kon min sikki men mayata kunna men laati e kawman yimɓe dallina majjuɓe rabbana joomi amen komin torima akhrijina yaltimme min ha itta men kayite ɗo fa in oɗona simi ruttoyke e bonnere hande kadi fa inna haray menen zalimuna min tooñi kerenini kamɓe tooñali ɓe tooñi ɗum ɗo yoni tooña jaraɓe ɓe tooñoy laabi ɗiɗi qala Allah daala iksaw fiha mute wuri nder toon wala tukallimuni wota on yewtan par ce que ko so tawi woni yewtidama si yurmede sora ko si yewtidama mi anda gantogo marɗa ngon donc ko ngol ɗo konngol wonata dernier hakkude Allah e yimɓe yiite ngen he Allah kopi hay haala hakkude maɓɓe mi torki Allah yo Allah dande jeeɓe jeeyeteɓe e wolanteɓe ngol konngol innahu koni kana laatika fariqun fedde gomin e baadi modde jeeya ɓenɓe yaquluna heɓe innayno rabbana joomi amen amanna menen min gomɗini faghfir lana yaafo men warhamna yurmeɗame wa anta khayru rahimina kar moƴƴo yurmeteɗo fattakhattumuhum ɗo yon jokku ɓen ɗon onon kadi waɗi on koɓe waɗi fattakhattumuhum jogiti ɗon ɓe sefriyan jaleteɓe ka hatta an sawkum ha ejjito ɗon dikiri jantagol inde an nden jangga qur'anare an nden ka wa kuntum laati ɗon minhum e ɓen ɗon yaadi hakkuno heɓe hiɗon jalaɓe ka ko noon ɗum ɗo fof woniri awa inni min jazaytuhum mi yoɓiriɓe alyawma hande bima sabaru saabu koɓe muññino ko wonno ɗon ɓe jalde ko wonno ɗon ɓe lorrude kon mi yoɓiriɓe annamno kamɓe humul faisuna kamɓe ni malaɓe ɓen hande ko noon perduɓe ɓen qala Allah daala kam labistum ko jelñiɓuno ɗon fil ardi ka leydi adada sinina e contore duuɓi ka aduna qaalo ɗo inna hakkay ko tawi aduna on yawaniɓe labisna ko min ñiiɓi toon yawman ko ñallal aw bada yawmin ma feccere ñallal fasalil aadina lamde wawɓe kontude ɓen qala Allah daala no ɓuuri ɗum tigui kono noon illa bestum on ñiiɓaɗo to toon illa qalilan sonna seeɗa kun seeɗa on onon on sikkuno ko luttay kun law annakum hara onon kuntum on laatino taalamuna hiɗon andi afa sibtum e on sikku onon annama halaknakum wonde ko min tagiri on abasan ko fijindaru on tardi wona gon fijindaru tagira ɗum wa annakum onon ga ilayna wa annakum no onon ilayna faade ka amen la turjawna on ruttotako ko ɗum sikkuɗon on ruttoto ha hew toon ɗo fa ta'ala allahu almaliku lhaq allahu on toowi kanko ni lamɗo on ka goonga la ilaha ala reweteɗo illa huwa sona kanko rabbul arshil karim kanko jeeɗo arsi tedduki kin
ومن يدعو كلا ريو دوم الله يندري الله إلها آخر ريتيدو غو فلت لا برهان له هري دليل لنام به إكو ودكون نني فإنما حسابه أن حسبور مكو عند ربه نكجوم مكو إنه نو الله لا يفلح الكافرون نون أمالنا تاهي فراب مسفر نغنغي كورو وقل ربي جوم اغفر يا فلم من امفتان وارحم يرمت آلام وأنت خير الراحمين كون مؤ يرمتيدو آمين. سورة النور بسم الله الرحمن الرحيم. ngol ɗo kadi wi'irama suratu nur sabu annora hino janta e nder maggol aray ko ɗum woni ngol ɗo kadi ko ngol fof maggol ko ngol madaniya ngol ɗo ko ngol madaniya suratu nur madaniya Allah daali suratu nde simore anzalnaha min jippininde wa faradunaha min farli min ɓangenile goye min fensiti e mayre wa anzalna min jippini fiha e mayre ayatin mandeji bayinatin ɓanginaɗi laɓɓina ko min waɗiri ɗum la allah no gasa kamɓe tadakkaruna ɓe wajitoto Allah no hompita en azaniyatu wazani debbo zinowo e gorko zinowo si gorko zinima debbo zini tawi oɓe jombali ɓe jombaka haray sharia on ka dina islam nayoɓe soke wonayoɓe ittine fajili du ko yon piyu kulla wahidin goto kala min huma e maɓɓe kamɓe ɗiɗo mi wiyata jaldatin patawol ngol temedere sawru temedere honno ɓe piyirte wala ta'khudukum wata nango bihima pigol ɓe rafatun yurmede o fi dinillahi ko fi dina allah kan won ɗon in kuntum sallatɓe tuminuna billahi ɗon gomɗini allah wal yawmil akhir e ñalande sakkitinde ɗum ko go'o ɗiɗi wal yashhadu yo tawe adabuhuma pigol ɓe ngol taifatun jama minal mu'minina immorde gomɗiɓe ɓen ila ɗiɗo ha nattiri dow he kono seedito koɓe piya kon kono contre koɓe piya kon wona antum ɓiɗɗo ma on so zini piyamo ma antum e almudo ma on so zini piyamo seedeɓe koyo aru he donc haray ko ni si tawi ɗum ɗo waɗama wallahi ko wiyete kon zina accay ɗum ɗo ko so tawi woni ko komo jombali ma komo jombaka amma si woni gorkon ko jombuɗo haray ɗum ɗon ko on tigi ko rajimeteɗo on ɗon aya kadi koye suratu nuri ɗo woni kono on ɗon bindi ɗin hino monta ko ñawore nden tabiti alcheikhu walcheikhuha ida zanaya fajliduhumul baktata nakalan min allahi wallahu azizun hakim ko ɗum woni aya o mawɗo bimana jombuɗo e jombaɗo si ɓe zini haray ko yon piwɓe warayngal bimana ko yon rajuɓe ɓe ha ɓe maaya on aya ɗon ko montaɗo janggatake kono ko gollitirteɗo azani gorko zinowo la yankihu o zinata illa zaniyatan si wona debbo zinowo ngallu en firinta ngalluka maggal on ko tafsir maggal on firiten so wi azani zinowo la yankihu o jombata illa zaniyatan si wona debbo zinowo ara en faji par ce que no woodi no heewi e worɓe laaɓɓe reni ɓe ara ɓeygoli maɓɓe ɗin jinday on ndi ɗon haray aya on correspondata no woodi kadi heewi e rewɓe goo reniɓe laaɓɓe haaji maɓɓe ala zinata moodi maɓɓe hetti o 0 no yeeyi ɗaɓɓugol rewɓe ɗum kadi no woodi donc abdoullah ibne abbas ko firiri e nikaha on ɗo ko jima'a bi mana gorko zinowo jinata sina debbo jinowo aw mushrikatan ma debbo shirkuɗo ko neeɓi haylade wa zaniyatu debbo zinowo kadi la yankihuha zinatamo illa zani sowona gorko zinowo mushrikun ma gorko shirkuɗo par ce que woni wa hurrima dalika ko ko wiyete zina harminama ala almuminina e dow gomɗiɓe ɓen walladina noon ɓen worɓe yarmuna tooñoɓe almuhsanati rewɓe reniɓe laaɓoɓe ɓen wonde ɓen waɗi zina tumma lam yatu rette kono ɓe ron kaddude ɓe arbaati shuhada a seedeɓe nayo haray ko honɗum woni sharia on fajliduhum ko yompiɓe 80 jaldatan patawol ngol 80 ko ɗum ɗo woni hiddi maɓɓe on kamɓe mo darike inni debbo jini tawi debbo on jinali o addali seedeɓe nayo haray ko yo piye sawru 100 kono noon kadi siko debbo tooñi gorko ma siko gorko tooña ko gotum e kadi wala tago balulahum wata on jaɓanɓe shahadatan seedeyagal abadan kala ɓeɗo ko seediti hande kadi ɓe ƴettantake wawlayka ɓeɗo humul fasikuno kamɓen fasikiɓe ɓen ɗiɗo piiji tati kala fawike e hoore maɓɓe illa alladina si wona ɓen taabu tuubuɓe min baadi dalika ɓaawo on nangude ɓe ɓaawo ɓe bonni bonnere nde waslawɓe moƴƴini tuubuye on fota fa inna allaha no ɓeɗo fa inna allaha no allah gafurun ko yaafotoɗo haray rahimun yurmeteɗo no firi onon kadi on yaafoɓe walladina ɓen noon yarmuna tooñoɓe aswajahum ɓeyguli maɓɓe ɗin ɗon ko ɓen tooñoɓe ɓeyguli mum walam yakun lahum kono hara laatanaki ɓe kamɓe worɓe en shuhada u seedeɓe wonde ɓeygu maɓɓe ɓe tawino wadde zina illa anfusum sowona hoore maɓɓe na tooñoɓe de ko ferotoɓe zina walladina ɓen yarmuna ferotoɓe zina o aswajahum e ɓeyguli maɓɓe ɗin ɓenna ɓe tawi ɓeyguli maɓɓe ɗin no wadde zina kono ɓe heɓali seede goo si wona kamɓe koɓe seediti kon tawle ko pelletle kadi ɓe tawino waɗude haray allah subahana taala ne waɗi ɗon porte sortimo ɓe wawata rewrude ha hoolo ɗen ɓe addali seede kono hoolo ɗen ko gonga ko honno woni ɗum
fa shahadatu ahadihim koye goɗɗo e maɓɓe ar huuɗo ɗon kadi wona luka maggal on firirten ko tafsir o so inni koye goɗɗo e maɓɓe ar seedi to nano goɗɗo e maɓɓe koye ar huuɗo mana on wiiɗo tawdi ɓeygu mum e gorko ko yo ar o huuɗo arba o shahadatin huɗanɗe nayyi billara ko inde Allah nden o huɗori nda wigol mi wondiri kamile somi fenayi yo to lancanka tarawo ma yo Allah naada wiite jahannama na ɗum na huɗagol ko argol wiya wallahi mi taw ɓeygu an kaarijo ino jina wallahi mi taw ɗum ha laabi nayyi o huuɗo innawno kanko lamina soirihin ko jeyaɗo e gonguɓe o tawrino wal khamisatu huɗande jowaɓere nden o wiya an si kowoni anna la'natallahi wonde kuddi Allah ndi yo wonu alayhi e dow makko kanko gorko in kana so laati minal kadibin ko jeyaɗo e fenuɗo toñuɗo ɓeygu makko so tawi woni o huɗorini hande kadi haray sellani en ka ƴetteten debbo o radio men mo ɓe huɗanɗe makko ɗo joyi ɗum ɗo remplaci addugol seedeɓe nayo kala gorko wi'uɗo ɓeygu makko zini en wi'aymo ko yo addu seede ɓen so wi seede ala ko en wi yo ar o daro o huuɗo hakkunde matu ngullaabi joyi suusi ɗum ɗon haray hande kadi debbo on koye radio men allahumma Allah no waɗani debbo on kadi porte sorti ɓaymo hande no woodi worɓe ɓe hulata Allah goy no woodi suusayɓe wadde ɗum wallahi hara ɓe fenayi Allah daali wa yadra'u anhal adaba kanko debbo on kadi mo wawi defandirde lette ɗen e makko kan kadi an tashhada nde o arata o huuɗo arba'a shahadatin huɗanɗe nayyi billahi hara ko inde Allah nde wallahi na gonga ɓe tooñan wallahi na gonga ɓe tooñan o jokkira noon ha timma laabi nayyi o watta ɗon huɗande jo innahu no kanko gorko laminal kadibin ko jeyaɗo e fenoɓe o tuuñumo wal khamisata huɗande jowaɓere nden o inna anna gadaballahi alayhi a tikkere Allah nde wonu e hoore makko kanko debbo on in kana so laati temna sadiqin ko jeyaɗo e gonguɓe so tawi woni debbo on kadi ari huɗori ni haray ɗon o rajimataka joni noon si tawi gorko on suusi huɗade ɗum debbo on suusi huɗade andi koko satti o are goto e maɓɓe toñi ka goɗɗo e maɓɓe fini e hoore oya joni noon nde tawno enen en wata andude ko wirni kon haray joni sharia on debbo rajimetake gorkon kadi piyatake sawru 17 haray ko waɗeten ko sendugol ɓe battata koɓe seedo furay ɓe jombindirta aduna na wigol si gorko go jombimo acciti oɗa no wawno jombude ɓen ɗon haray ko ɗum ɗon lette ɗen ñande dargal Allah noon anduɗo gunɗo on ɗon ñaawoya noon joni jonnita jon gonga anda son faami e ñaawore nden ɗo walawla fadlullahi aleykum so nano ɓuural Allah ko waɗi kon e hoore mo wa rahmatu e yurmede makko nde wannalla e wonde Allah tawwabum ko jaɓo tuubu e hakkimo ñeñuɗo e ñaare makko nden o lorroto no goy so ɗum feƴƴima siɓɓe julɓe hiɗen natana ɗo qissa tooñe ko nene Aisha radiyallahu anha e oɗo sahabajo nelaɗo tedduɗo wiyeteɗo Safwana ko ɓeeɗo ɗiɗo hawti tooña sababu tooñe ɗen ko ɗum woni nene Aisha radiyallahu anha ɓe maaki ɓe juutini yewtere nden kono enen en raɓɓinɗi notto si on noddoyi ka numéro ji 68 60 53 09 tous les réseaux ko ɗin numéro ji ɗon nayyi ko koddu on tun sansidir toon si wona areba donc haray mi sifannoy to on qissa on no juutiri noon moƴƴa ko raɓɓiɗi kon nene Aisha maaki nelaɗo wowi si ɓe fokkiti jihaadi ɓe waɗa e urɓa hombo e sonnaɓe gañiɗo e urɓa on wo ɓe yaada ɓe waɗi urɓa jihaadi goo ɓe fokkiti min yaadi mi yehi gueɗe on waɗa haalani nelaɗo yamiri hoote ɓay fokkitama hootede mi seppi mi wonti yeeso yimɓe ɓen fuu mi gaari ko ɗum woni puccu angu nene Aisha hino mari puccu ngu ɓe waɗɗoto ma ɗum babu ngu ɓe waɗɗoto kum ɓe waɗana tilliso ko ɓe naatu nder ton tawa ɓe yi'otako fermé furay nange hewtataɓe ndiyan hewtataɓe goɗɗo yiyataɓe hari ayatul hijabe on jippike bon ɓe gaari ɗon ɓe jippi ɓe seli huntugol haaju maɓɓe ɓay ɓe hunti haaju maɓɓe ɓeere ɓenni yo ɓe ƴew ɓe yaha tun ɓe ndaari memi dande maɓɓe nden ɓe tawi koɗol maɓɓe ngol ala ɗon ɓe riwaya goo ko ceeci ɗin ɓe memi tawi cuɗari waɗeten ndin ka ceeci ala ɗon on sumati ɓe yiltiti haa ka ɓe hunti haaju maɓɓe on ɗon ɓe hoccoyi koɗol maɓɓe ngol awa ɓeari ɓe wattingol ɓe ari noon joni yo ɓe ƴewka puccu ɓe yaha tawi noon konu ngun iwtiri ɓaawo maɓɓe ari hewtitike mbabum kun no dari ɓe sikki nene Aisha no ka nder tillisohum ton ɓe ƴetti tillisohum kun ɓe waɗɗini ka hoore mbabba ɓe nangi laawol ɓe sikki kamɓe ɓe ƴetti nene Aisha saka noon nene Aisha no ɓaawa argol maɓɓe ɓe tawi jama on feƴƴi tillisohum kun feƴƴi kono o sahabajo wiyeteɗo Safwana on ɗon kadi no ɓaawo teru no iwtiri ɓaawo ndine laaɗo accay yogaɓe yo iwtiri ɓaawo an ka si goɗɗum yaniri konu ngun majji hara on ɗon hoccay tawi noon Safwana no jeeya e wonɗo ɓaawo on donc nene Aisha maki o ɓay mi ari mi tawi ɓe yeehi min ni joni mi waalo ɗo mi ɗaano ɗo
yomi waalo kan ɗo mi jooɗo mi habbo ɗo sikki o ala si ɓe yehi ha ɓe humpitoyke mi ala toon ɓe yulti tampela joni mi jooɗo mi ala natude seppugol ɓe jooɗi ɗon tun ɗoygol fooli ɓe waali ɓe ɗaami tawi noon hiɓe ittini kaabo on o ɗo wiyeteɗo Safwana hewtugol makko nene Aicha maki o wallahi ko findinilan koko mi nani kon himo wiya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un o wallahi o tuggalilan konngol wallahi o memalilan wallahi nene Aicha ko ni huɗori nami Abdoullahi kala woni huɗade on so mati ko o waɗata kon inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ɗon findininmi mi watti hijabo en an wo ɓaawo yeeso an gon anditilan ko minni tawi mo andunolan adi ayatun hijabu on jippade o kono ɓaymi fini mi pooɗini qaabo an on mi watti ka yeeso an ko andingol yimɓe ɓengoy kadi buumagol wona hande fuɗɗi buumagol ko fewdo ne laaɗo fuɗɗi kala sonnaji mo buumaki aray mo faljire de faamen ɗum musidɓe julɓe on so mati o ƴettilan o ƴawnilan ka mbabum makko kanko o seppi yon noon hewtoygol amen no joni ka saare Abdoullahi bun Ubay bun Salul ra'isul munafiqun horejo nafiqi ɓen e hedditiɓe yogaɓe wono ko yaata yimɓe sappo ɓe immi ɓe lollini wo min e ko ɗum woni Safwana ko min jokkuno ɓaawo toon ko zina Allah subahanahu wa taala an acci ka haala jindi Madina ko yaata lewru timmundu ka haala no jindude Allah subahanahu wa taala jaɓali jippinde aya intervene andi ngol on Allah ino tewo pas jarri bo jatigijo mum sona ɗum Allah accatano ka haala juuta e hoore nene Aicha kono kenen ngo o tewto pas o acca jarrabuye ma muusidi ma soñja juuta e hoore ma on sey noon Allah jippini o ayaje ɗo ɗe ayaje sappo wonɗe ardodirde ɗo andingol en wonde Abdoullahi bun Ubay bun Salul ko penade kanko yimɓe makko ɓen koɓe wowli kon haray nene Aicha e Safwan ɓe waɗali zina haray ko qissa on ni haray on nodda e ka numéro téléphone ji ɓurte yanñade inna alladina Allah daali ande no ɓe jawo addoɓe bil ifki fenande usbatun koɓe dental min kum jiyaɓe moɗon naasi ko seeɗa aɓe goy koɓe buy kono noon onon toñaɓe laata sabuhu tan sikku ɗum charra lakum ko bone wonande o nani basi koni huwa ɗum hayru lakum ko moƴƴere wonande on julɗo si toñama julɗo kala ko heeɓi kanko ko moƴƴere mi laaɗo Allah sallah sallam maki inna allaha ida ahabba qawman ibtalahum faman sabara falahul ajru wa man jasa falahul jasau Allah so yiɗi yimɓe wuri o jarriboto ɓen kala muñiɗo no woɗanimo muñal no woɗanimo baraji kala ɗenƴiɗo no woɗanimo ɗenƴere no woɗanimo lette en faami ka mi laaɗo Allah sallah sallam maki nokku goo ajabun lil mu'min fi gomɗinɗo no hawni no ngalɗini fa ida asabahu hayrun shakara fa usiba alayhi wa ida asabahu sharrun sabara fa usiba alayhi wo so heeɓi moƴƴere o welto o yetta Allah o heɓa baraji e hoore mum so heeɓi bone o muñño o yondino Allah yoɓamo moƴƴere e hoore mum la yitami ani illa li mu'min wo ɗiɗo wata wonande sowona gomɗinɗo le kulle muri in Allah daal no woɗani goto kala neɗɗo min makka saba embere ko faggiti ko minal ismi immorde e bakkatu walladi on noon ta walla kibrahu hikkodirɗo e sincugol fenande keriyande ɗum Abdoullahi bun Ubay bun Salul minhum e maɓɓe on ɗon nollahu no woɗanimo adabum lette asimum mawnude lawlayi samitumuhu hanno tumande ɓe nanno nde yewtere zanna al mu'minuna wal mu'minatu gomɗinɓe worɓe e rewɓe sikka ɓe anfusihim ka wonki yimɓe hayran ko moƴƴi kon ɗo woni sikkugol ko moƴƴi ɓe sikka ko fenade nene Aicha watta ɗum ko ɗum hanno ko ɗum narata ɓe hoolagol ɗum ha e fillemagol goɗɗo wa qaalu ɓe wiya ɗon e ɗon ɓe déclara hada ikkon mubin ɗo ko fenade feñude menen mi woltade ta goɗɗo ɗum tawdani hanno ɓe waɗa ɗum lawla jawo alayhi ɓaɓe wi nene Aicha e Safwana zini hanno ɓe adda e hoore zina o mbi arbati shuhada a seedeɓe nayo ɓe woluɗen ɓen awto nanen wonde ko ya addu seedeɓe nayo fa ida lam yatu bi shuhadai ɓe tawnoɓe addali seedeɓe ɓen fawlay ka ɓeeɗo indallahi ka allahumul kadibun kamɓen fenoɓen ɓe fene walawla fadlullahi aleykum so nano yurmede Allah nde e moƴƴere makko nden e hoore mum wa rahmatu yurmede makko nden fi duniya ka adna wal akhirata ka lahara lamassakum memay noon fima afattum fi saabu koko jumpuɗon e muɗum ɗo wi ɗon Aicha zini memay noon adabu lette azimun molanaɗi ɗiɗi ka laɗɗawno hawtumande longinoto ɗon ngol konngol bi alsinatikum ka ɗenɗe mum wowo oɗo wolana o oɗo wolana o wata ɓoluno hiɗon wola ɓe fawi kundule mum ma laysa lakum bihi ilmun konko on mara gandal mum ko hotto fena wata sabuna onon hiɗon sikka ɗum noon hayyinan ko newi ɗum wawa ɗum indallahi kallah azimun ko mawnu ɗum tuñugol julɗo nafere ma ɓeygu nelaɗo ɗum na tosuko na petit affaire noon ko Allah walaw la id samitumuhu hanno tuma nde nanno ɗon yewtere nden ɓultum inno minen ɗo ma yakunu lana hananame an natakallama nde min yewtata bi haada ɗum ɗo moɓe yalta noon men subhanaka la ɓal woɗanima Allah nene Aicha zina haada ɗum ɗo buhtanum ko tooñe azimun mawne hanno wolon ɗum ko ɗum hanuno donc enen kadi musidɓe julɓe kala ka nanɗa debbo jini ma gorko jini
tawi ko julɗo mo annda no goltita ɓurani sunna ko ya deman to wiya ko penade ta jaɓo hoolade ta jaɓo fillanade goɗɗo ko ɗum woni sunna o wa yubayinu llahu lakum l ayati allah hino ɓanginana on ayaji ɗen wallahu allah alimun ko annduɗo hakimun ko ñeñuɗo inna alladina andeno ɓe yuhibbuna yiɗuɓe an tachi alfahishatu nde bone on sakitoto fi dini e dina filla dina e ɓen amanu gomɗinɓe kamɓe hiɓe yiɗi tum nde gomɗinɓe ɓen aybinte nde inde maɓɓe bonata lamnoɗani ɓen adabu lette alimun musuɗo fi duniya kaduna wal